Dia suaminya lucu tau sedih. Nakadas lang. Saksi apa? Belum? وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa bahwa ada Tuhan Tuhan semua kecuali Allah. dari Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Dan aku Rasulullah. bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Diam dulu. Saya nikahkan engkau dengan seorang putri saya yang bernama Winda Ahdian Nur dalam mas kawin sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Winda dan Nur binti Nurdin KB dengan mahar sebuah cincin emas 2 gram tunai karena Allah. Saya nikahkan engkau dengan putri saya bernama Winda Ahdian Nur dengan mas kawin sebuah cincin emas 2 gram dibayar tunai karena Allah. Terima nikahnya Winda dan Nur binti Nurdin KB dengan mahar sebuah cincin emas 2 gram tunai karena Allah.
Bitaw wahe, ada bitaw wahe. Nanti dinjai. Ay, Pi, ama ako, Pi. Ya, oke, nanti. Thank you, orang. Bisa biar ninja ko na tapos suruh Di sebelah sana, Pak. Sebelah sana. Mana dia? Berhadapan. Itu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tabik mundur dulu, tabik. Haluan kiri. Tabik. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ku dong. Ya. Kasih bapak. Itu ndak ada kalau mau makan. Jangan lihat. Mana cincinnya? Tabik bisa kita sama-sama di tahiyat. Bisa berdi apa? Silepi aku kuah. Sampai. Berdekatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan. Kanan. Kiri kanan.